iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyadirwe mbasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda haravugwa abafungwa n'abagororwa bo muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu mujyi wa Kigali bibasiwe n'indwara y'iseru. Abantu ntago bavuga ngo barwaye abantu bangana iki kuko ibyari no gukumira, ariko abagaragaza ibimenyetso, kurwara no kugaragaza ibimenyetso sindi umuganga, ariko ntekereza ko ari ibintu bitandukanye. Uwo ni Madame Teresa Kubwimana, umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda. Umuryango wita ku bana Save the Children uvuga ko abana barenga 400 bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjijwe mu gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump arasaba urukiko rw'ikirenga rw'igihugu kwemeza ko abana bavuka ku babyeyi b'abanyamahanga badafite uburenganzira kavukire ku bwenegihugu bwa Amerika. Naho intumwa idasanzwe ya ONU muri Syria, Geir Pedersen, arasaba ko ihohoterwa rihagarara hakabaho kurengera abaturage. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Umuryango wita ku bana Save the Children mu itangazo ryawo wavuze ko abana barenga 400 bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjijwe mu gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka w'2025, harimo abari bafite imyaka 14 bakuwe ku mashuri no ku mihanda bagahita bashyirwa mu mirwano. Eugenia Mukankusi ni udufitiye inkuru ikurikira. Uyu muryango Save the Children n'abafatanyabikorwa bawo bakora ibyo kurengera abana mu ntara ya Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo bagaragaje uburyo abana 400 baheruka gushyirwa mu mitwe ifite intwaro, ni ukuvuga mu mezi abiri ya mbere ya 2025 ubwo urugomo rwafataga intera mu burasirazuba bwa Kongo. Bivugwa ko abana bakurwaga mu miryango yabo bakajyanwa mu bihuru guhabwa imyitozo no gukoresha intwaro batabishaka. Save the Children ivuga ko gushyira no gukoresha abana mu mirwano irimo intwaro no kubashimuta ari ukurenga bikomeye ku itegeko mpuzamahanga rirengera ikiremwa muntu kandi bishobora kuba icyaha cy'intambara. Uyu muryango uvuga ko ibintu nk'ibyo bishyira abana mu rugomo rukabije kandi bibatera ibikomere biremereye by'igihe kirekire haba ku mubiri ndetse no mu mutwe. Umuryango Save the Children uvuga ko Kongo yateye intambwe muri iyi myaka ishize mu bijyanye no gukemura ikibazo cyo kwinjiza abana mu mirwano, harimo kwemeza gahunda y'ibikorwa byo mu mwaka 2012 no gushyiraho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ryabyo. Cyakora uyu muryango uvuga ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo abana barindwe ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ugasaba guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa gukorera hamwe mu gukemura umuzi w'ikibazo cy'ihohoterwa no guharanira kurinda abana ikibi cyose. Umuryango Save the Children watangiye gukorera mu burasirazuba bwa Kongo mu 1994. Kuri ubu uyu muryango ukorana n'abafatanyabikorwa 13 baho ndetse n'abo ku rwego mpuzamahanga hamwe n'inzego za leta mu kugeza ku bana ibyo bakeneye mu bijyanye n'ubuzima, imirire, amazi n'ibijyanye n'isuku, kurengera abana no kubafasha hamwe n'imiryango yabo mu bijyanye n'uburezi. Muri Botswana amafaranga ava mu guhiga inyamaswa yikubye kabiri, nubwo hari ibihugu bimwe na bimwe birwanya ubwo buhigi. Inkuru ikurikira turayibaza Fidel Niyongabo. Niyo mafaranga menshi cyane icyo gihugu kironse kuva gikuyeho ingingo yaziririza guhiga izo nyamaswa mu mwaka wa 2019. Igihe cyo guhiga kirangira mu kwezi kwa 11 carabaye naho ibihugu bimwe bimwe byo ku mugabane w'Uburaya byagwanije inyifato yo guhiga no kwica ibikoko. Ivyo bihugu bishaka kuziririza gushorera ku mugabane w'Uburaya inyamaswa zishwe ku mugabane wa Afrika. Botswana yatanze impusha zigera ku 400 zo guhiga inzovu ku mwaka. Nyinshi muri izo mpusha
zaguzwe n'abahigi b'abanyamahanga. Winter Malotsi, umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ingenzi muri Botswana, yabwiye inama nshingamateka kuri wa kane ko miliyoni n'imiliyoni z'amadolari yinjiye mu kigega cy'igihugu biciye mu gutanga impusha zo guhiga inzovu mu bice zigwiriyemwo mu gihugu. Mu mwaka wa 2023 Botswana yaronse imiliyoni 2,700,000 y'amadolari avuye mu mpusha zo guhiga inyamaswa zatanzwe na leta. Yamara umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ingenzi muri Botswana Winter Malotsi yatangaje ko guhiga inyamaswa vyagagwanijwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Canada n'Ububirigi biri mu biherutse kuziririza kwinjiza ku butaka bwavyo ibice vy'inyamaswa zishwe muri Afrika. N'amashirahamwe avugira uburenganzira bw'inyamaswa ntabishigikiye na gato. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye muri Syria, Geir Pedersen, arasaba ko ihohoterwa rihagarara hakabaho kurengera abaturage muri iki gihe igihugu gihanganye n'urugomo rwongeye kwaduka nyuma y'amezi 3 Perezida Bashar al-Assad avuye ku butegetsi. Eugenia Mukankusi arakomeza. Ugutakamba kwa Geir Pedersen kuri uyu wa gatanu byahuriranye n'isabukuru y'imyaka 14 ishize habaye imyigaragambyo yo guharanira demokarasi yatumye haba intambara y'abaturage yamaze imyaka irenga 10 mu gihugu. Iyi ntumwa ya ONU Pedersen yavuze ko ayo makimbirane yashyize ahagaragara ubujyakuzimu bw'icuraburindi ry'ubugome bw'ikiremwa muntu. Yumvikanishije ko imiryango ikomeje kunamira abayo bahatakarije ubuzima, abaturage bakiri kure y'ingo zabo, kandi ko ababarirwa muri za miliyoni bakomeje gushakisha ababo baburiwe irengero. Kuri uyu wa gatanu intumwa ya ONU Pedersen yavuze ko amasezerano aherutse kuba hagati y'abategetsi b'inzibacyuho ba Syria n'umutwe witwaje intwaro w'ingabo za demokarasi ya Syria SDF yibutsa ko ari ngombwa ko abanyasiriya bahurira hamwe mu buryo bugarura ubusugire bw'igihugu, ubumwe, ubwigenge n'ubudahangarwa bwacyo. Yahamagariye ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho yizewe kandi itagira uwiheza n'urwego rushinga amategeko, uburyo bwo gukoreramo bugendera ku mushinga w'itegeko nshinga rishya w'igihe kirekire, kandi nabyo bikaba mu bwizerane, kudaheza n'ubutabera nyabwo bw'inzibacyuho. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ayo makimbirane yakuye abantu bagera kuri miliyoni 12 mu byabo muri Syria, harimo n'impunzi zirenga miliyoni 6. Barakoze Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu za X, Facebook, Twitter ndetse na YouTube. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere. Mu Rwanda hari abafungwa n'abagororwa bo muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu mujyi wa Kigali bibasiwe n'indwara y'iseru. Urwego rw'amagereza muri icyo gihugu ruvuga ko abamaze kwandura bashyizwe mu kato mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ryayo. Inkuru tubaza umunyamakuru Eric Bagirubusa uri i Kigali. Amakuru y'iyi ndwara y'iseru muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ijwi ry'Amerika yamenya bwa mbere yakuye ku rukiko rukuru rufite icyicaro Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Mu bwanditsi bw'urukiko rukuru batubwiye ko imanza zose zagombaga kuburanishwa ababuranyi bafungiye Mageragere zahawe andi matariki, nabwo by'agateganyo igihe cyose iseru iri muri iyo gereza izaba yarandutse mu gihe kitazwi. Ubwanditsi bw'urukiko rukuru bukavuga ko bugiye kuburanisha abandi bafungwa mu magereza iseru itaragaragaramo. Mu bagombaga kuburana kuri uyu wa gatanu baturutse Mageragere, ku isonga hari bwana Denis Kazungu ugeze ku rwego rw'ubujurire. Kazungu wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose, nyuma akaza kujurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge arega uruhuri rw'ibyaha bigera ku 10 birimo ibyo kwica abantu biganjemo abakobwa, yarangiza akabataba mu cyobo cyari mu nzu yabagamo mu Busanza ku Kicukiro. Umunyamategeko umwunganira Faustin Murangwa yabwiye ijwi ry'Amerika ko kimwe na bagenzi be bafunganywe, urubanza rwa Kazungu rwimuriwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kubera indwara y'iseru yibasiye gereza ibafunze. Tuvugana na Madamu Therese Kubwimana, umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, yaduhamirije amakuru y'uko gereza nkuru ya Nyarugenge yibasiwe n'iseru kandi ko abaganga bamaze ibyumweru bigera muri 2 bahanganye nayo. Abantu ntabwo bavuga ngo barwaye abantu bangana iki, kuko ibyari no gukumira, ariko
abagaragaza ibimenyetso. Kurwara no kugaragaza ibimenyetso sindi umuganga, ariko ntekereza ko ari ibintu bitandukanye. Abagaragaza ibimenyetso nibo bari muri isolation kurusha abazima. Ubwo baragira kuri bangahe? Ntabwo imibare nyifite nonaha. Mwaba mwarabashije kumenya uko ikinjiye muri gereza ya Mageragere i Nyarugenge? Ni amabanga y'ikigo gishinzwe ubuvuzi, ntabwo njye nyafite nonaha, ariko ibyo ari byo byose RBC nk'ikigo kibakurikirana kirabizi. Umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda akemeza ko nyuma y'aho iyi ndwara y'iseru igaragariye muri gereza nkuru ya Nyarugenge hari ingamba zahise zifatwa. Iya mbere niyo kubabuza guhura n'abandi baturage kugira ngo batabanduza. Iyindi niyo kubakingira, nizo nizazo zihawe imbaraga cyane, noneho akiyongeraho izisanzwe z'isuku, kongera gukaza ingamba z'isuku. Abafungwa n'abagororwa bose barakingiwe? Yego, ngo barangiza gukingirwa ariko igikorwa kiracyakomeza. Ibikorwa byo gusura bihagaze bite rero ku bafitemo ababo? Ntabwo ubu turi gusurisha, nitumara kubona turangije gukingiza izo ngamba zimaze gushyira mu bikorwa tuzamenyesha abanyarwanda ko bemerewe gusura, ariko ntabwo turi gusurisha. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu Ijwi rya Amerika yashatse ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ntibyadukundira. Bwana Jean Bosco Ntirenganya uvugiriye iyi minisiteri yatubwiye ko nta raporo arahabwa ikubiyeho amakuru kuri iyi ndwara muri gereza ya Nyarugenge. Iyo biza kudushobokera bari kuduha imibare ya nyayo y'abamaze kwandura iseru muri gereza ndetse no mu bindi bice by'igihugu. Twashoboraga no kubabaza niba baramenye inkomoko y'indwara muri gereza nkuru ya Nyarugenge, byanaba ngombwa bakatubwira niba nta bantu imaze guhitana. Umwe mu bacungagereza ukorera i Mageragere yatubwiye ko abona abari barwaye iseru muri gereza bagenda barushaho gukira. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko gereza yabo ibarura bagera muri 20 bakirwaye. Abafite abavandimwe babo bafungiye i Mageragere nabo batwemereye ko badaheruka kubasura ku minsi yagenwe bari basanzwe babasuraho. Bakemeza ko ubuyobozi bwa gereza nta makuru afatika bwabahaye uretse kubabwira ko gahunda yo gusura yabaye ihagaze. Mu ntangiriro z'uku kwezi hari ku itariki ya mbere umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika agera mu marembo ya gereza ya Mageragere muri gahunda zisanzwe zo gusura abahafungiye. Umwe mu bacungagereza yavuze ko iyi gahunda yabaye ihagaze kuko hari ibibazo bari gukemura imbere muri iyo gereza. Uretse iseru muri iyi gereza, amakuru twamenye aremeza ko kuva mu kwezi kwa 11 na magingwa ya iseru yibasiye akarere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibirizi bwadusezeranije kuduha amakuru y'uburyo iseru ihagaze magingwa ya, ariko twarinze dutangaza iyi nkuru ntacyo baradutangariza. Umwe mu bakozi b'ibyo bitaro biri kwita ku barwayi iseru mu karere ka Gisagara yatubwiye ko hari bamwe mu barwayi bakiri mu kato. Avuga ko bahise bafata ingamba zo gukingira abatuye akarere kose no mu nkengero zako mu mugambi wo gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara. Umwe mu baganga yaduhaye ubutumwa bwemeza ko iseru ari indwara mbi yandura byihuse kandi kanica cyane. Akemeza ko kubera ingamba zishyirwa mu gutanga inkingo iseru idakunze kugaragara cyane. Umukozi mu nzego z'ubuvuzi yadusobanuriye ko iseru ari indwara iterwa na virusi ikandurira mu matembabuzi binyuze mu gukoranaho kw'abantu. Uyirwaye akagaragaza ibimenyetso by'umuriro mwinshi, uduhera umubiri wose, kuruka no gucibwamo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric Bagira ubusa. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu kwezi kwa kabiri gushize ryatanze impuruza ku bijyanye n'uburyo indwara y'iseru ikwirakwira vuba na vuba, aho abantu barenga 300,000 barwaye iyo ndwara ku isi hose mu mwaka ushize, bigaragaza ubwiyongere bwa 79% hagereranijwe no mu mwaka wa 2022. Umujyanama wa OMS ku bijyanye n'indwara z'iseru na rubeole Natasha Crawford yavuze ko ishami rya ONU ryita ku buzima rishingira ku mibare ya buri mwaka n'ikigereranyo giheruka cyerekana ko hari 9,200,000 barwaye n'ibihumbi 136 bapfuye mu mwaka wa 2022. Tuve mu Rwanda tuza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho guverinoma ya Donald Trump yashyikirije urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ikibazo cy'abana bahavukira ku babyeyi b'abanyamahanga. Ararusaba kwemeza ko aba bana badafite uburenganzira kavukire ku bwenegihugu bwa Amerika. Inkuru twateguriwe na Thomas Kamirinde. Uru rubanza ruturuka ku iteka rya Perezida Trump yashyizeho umukono ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize akimara kurahirira manda ye ya kabiri.
ribuza inzego z'igihugu guha ibyangombwa by'umwenegihugu umwana ukivuka guhera rikimara gusinywa niba byibura umwe mu babyeyi be atari umunyamerika cyangwa umunyamahanga ufite uburenganzira buhoraho bwo gutura mu gihugu. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, leta 22 muri 50 zigize igihugu, guverinoma y'umujyi wa district ya Columbia umurwa mukuru w'igihugu n'iy'umujyi wa San Francisco wo muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu bishyize hamwe batanga ikirego mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu. Kuri bo iteka rya Perezida Trump rinyuranyije n'itegeko nshinga nk'uko Tuyet Duong abisobanura. Uyu mutegarugori ni inzobere mu mategeko agenga abimukira, akaba kandi akuriye ishami rishinzwe ibya politiki n'imikorere ya guverinoma mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa National Asian Pacific American Women's Forum. nta bubasha perezida afite bwo gukuraho amavugurura y'itegeko nshinga n'uburenganzira bwanditse bw'itegeko nshinga. Koko rero ubwenegihugu bw'umwana ukivuka bwanditse mu ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ryemejwe burundu mu 1868. Muri make riravuga ngo abantu bose bavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni abaturage bayo kavukire. N'abana bavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku babyeyi bahatuye badafite ibyangombwa, ku bavukira ku babyeyi bahari ari ba mukerarugendo, abanyeshuri, abarimu n'abandi bakozi bose b'abanyamahanga baba bateganya kuzasubira mu bihugu byabo kavukire, nabo ni abanyamerika kavukire. Barimo n'abana b'abagore b'abanyamahanga bazanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuhabyarira gusa kugira ngo nyine uwo mwana abe afite ubwo burenganzira kavukire bwo kuba umunyamerika. Ubu burenganzira ariko ntibureba abana bavuka ku badiplomate b'abanyamahanga bahagarariye ibihugu byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump n'abamushyigikiye basobanura ko ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ryumvikanye nabi kugeza ubu, bati noneho igihe kirageze kugira ngo abantu bumve neza icyo rivuga. Urugero ni depite wo ku rwego rw'igihugu Brian Babin, n'uwo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump, n'umwe mu badepite bahagarariye leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Perezida Trump yarabyumvikanishije neza ko kugarura ubutabera mu mategeko agenga abimukira no kurengera ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ari ryo pfundo ryo gusubiza Amerika ubuhangange bwayo. Iteka rye ry'akataraboneka ryo gukuraho uburenganzira ku bwenegihugu kavukire ni intambwe y'agatangaza itera ijya imbere. Perezida Trump n'abamushyigikiye kandi bavuga ko iteka rye ryo ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize rigamije gukosora ibyo abandi bananiwe gukora mbere ye. Perezida Trump arabisobanura muri aya magambo. Nitwe gihugu twenyine ku isi dufite iri hame ryo guha ubwenegihugu umwana akivuka. Ni akaga rwose, ariko tuzareba icyo bizatanga. Twumva dufite ingingo zikomeye. Erega abantu bashatse kubikuraho kuva mu myaka na myaka. Abahanga mu by'amategeko ariko bemeza ko uburenganzira ku bwenegihugu bw'umwana ukivuka bwemewe mu bihugu bigera kuri 30 bitandukanye byo ku isi, si muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine gusa. Rero abareze iteka rya Perezida Trump baratsinze mu nkiko zose kuva ku zo hasi no mu bujurire. None guverinoma yajuririye urwego rwa nyuma ari rwo rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Gusa rero bizeye ko ruzakurikiza ibyemezo byarwo bya mbere byabaye amategeko. Twumve umutegarugori Tuyet Duong. Urukiko rw'ikirenga rwigeze kurenganura abimukira b'Abashinwa benshi mu gihe ubwenegihugu bwabo bwakemangwaga. Rwashimangiye ko ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ribarengera maze bahabwa ubwenegihugu. Urugero rumwe muri aba bimukira b'Abashinwa ni urw'umugabo witwa Wong Kim Ark. Yavukiye i San Francisco muri leta ya California mu 1873 ku babyeyi bari Abashinwa batari bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba babyeyi baje gusubira iwabo mu Bushinwa, we aguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 21 y'amavuko, Wong Kim Ark yagiye mu Bushinwa gusura ababyeyi be. Agarutse, inzego z'abinjira n'abasohoka
zamwangiye kwinjira mu gihugu zivuga ko adafite ubwenegihugu bwa Amerika kandi ko adafite na viza. Yabireze mu nkiko. Urubanza rwarakururanye rugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Noneho ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu 1898 ku bwiganze bw'abacamanza 6-2 rwaciye iteka ruravuga ngo kubera ko Wong Kim Ak yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ababyeyi be batari abadiplomate, ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga rimugira umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iki kirego cy'iteka rya Perezida Trump ryo kuri 20 y'ukwa mbere gushize, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ntiruratangaza igihe ruzaburanishiriza urubanza. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio.voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Ako kaziki mumaze kukamenyera na katwinjiza mu makuru ajyanye na siporo n'imikino. Kuri uyu wa gatatu ushize i Cairo muri Misiri habaye inama y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yatoye umunyafurika y'Epfo Patrice Motsepe kongera kuyobora CAF. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'abanyamakuru b'imikino mu Burundi barimo Richard Niyonkuru ukorera Radio Black FM na Willy Fried Irambona ukorera ikinyamakuru Jimbere ababaza kuri iryo tora. Richard Niyonkuru aratangira avuga ku cyatumye Motsepe yongera gutorwa. Ubona ko ni ikintu cyari cyitezwe n'uwari we wese kuko amaze kuba ari we wenyine cyangwa ari umukandida umwe yiyamamaza kwitoza kuri icyo giti, ubona ko yakabwirizwa gutorwa. Gusa ikintu nyamukuru kirimo ni uko muko kwitoza ubona ko kugira ngo umuntu yiyamamaze yongere atorwe ni uko haba hariho ibikorwa byinshi yakoze cyangwa haba hariho byiza yakoze byo gushima. Nibaza ko no mu ijambo ryiwe yanabigarutse ko aheruka gutorwa, aravuga ko ihangiro nyamukuru ari uko umupira wo muri Afurika wote imbere cyane cyane hisunzwe ikibazo cy'uburyo kubona ko ari naco kigenda kigonga imigwi y'abimigwi serukira bihugu canke amaklebe ngaha mu bihugu vya Afrika. Abona ko ihangiro nyamukuru ari uko yoteza imbere ama equipe na cyane biciye mu bibazo by'ubutunzi. Naza ko naco nyamukuru cyo bacanatumye anatorwa kuko ugiye kuraba kuva kira by'umupira w'amaguru muri Afrika ryakabaho ku mwaka w'1957 ubona ko mu baperezida bagira kane batwaye ishira by'umupira w'amaguru muri Afrika CAF imyaka myinshi inyuma y'umunyakamerune aherutse kuba atwara imbere ko haza Ahmad Ahmad w'umunyamadagascar. Ubona ko Isa hayatorewe Ruvango yatwaye ino shirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika imyaka igera ku 29 nawe ko gusaba kumwongera ikiringo cy'imyaka 4 nuko babonye ubutwari yakoze, nuko babonye hariho isi yashitse kandi muri ibyo baza ko mu nyamupira cyangwa umuntu wese akurikirana umupira muri Afrika arashima kabisa ivyo yashobora kuba yashitse, kuko tugiye kuraba uburyo amaklebe yarabayeho, uburyo ubushimwe bwatangwa. Akarorero tuze kubona igikombe ca Afrika giherutse kubera muri Cote d'Ivoire cyaratangwa na Cote d'Ivoire, ubona ko amafaranga y'agashimwe yavuye ku miliyoni 5 y'amafaranga y'amadolari aja ku miliyoni 7, ni kuvuga ibice 40 kw'ijana byose. Urumva ko abakazi kakoze. Tugiye kuraba ubu klebe cyangwa se umugwi wose urose uburenganzira bwo kwitabira inkino zo ku mugabane wa Afrika, ndavuga CAF Champions League na CAF Confederation Cup, bahabwa ibihumbi $50 ntabyo twari tumenyereye byo Patrice Motsepe ataraza. Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Janvier Tuyisenge. Ndi muri Kenya hano bitwa mu ntara ya Kisumu. Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza? Nagomba kumukeza Patrice, nagomba kumukeza cyane gose kubona atewe iryo teka. Ni ibintu byiza cyane gose muri Afrika, muri East Africa, ni ikintu cya mbere kituryoheye cyane gose. Ndabashimiye, murakoze.
murakoze cyane rwose ku ijwi Amerika. Nago banze kuri wewe Willy Fred Irambona, umupira w'amaguru witegereje muri iki gihe na cyane ku buyobozi bwa Patrice Motsepe ubona wifashe gute muri rusange? Ngerageje kuraba umupira w'amaguru ku ruhande rw'umugabane wa Afrika wagiye batera imbere kuva ku buyobozi bwa Motsepe, kubera ko twagiye turabona amahinduka atandukanye, amaterambere atandukanye, haba mu gufatanya n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Aho ndavuga mu bijanye n'amafaranga agiye ashirwa muri uwo mupira, mugenzanzira Richardson yari yavuze ku bijanye n'ukuntu amafaranga yongereye muri ino higanwa rya CAN, aho twabonye ryavuye ku miliyoni zigera kuri 5 zishika ku miliyoni 7. Yumvikana ko iterambere ryagiye riraba, atagi turabona ukurabwa ino higanwa rya CAN, higanwa ry'umupira w'amaguru mu mugabane wa Afrika riba ryiyongera cyane, kuko tuko turaba nko muri CAN ya 2023 turabona yuko yarabwe ku rugero ruciriritse gusumba iyo muri 2025, na cyane kubona ko iterambere ry'umupira w'amaguru ryamaze kuba rikomera, aho imigwi mito nayo yari yaje kuba iza kuri classe nziza mu rwego rwa Afrika. Bagiye tubona imigwi nka Tanzania ironka qualification ikabandanya muri kimwe cya munani shiri cyanyuma, zakubona imigwi nka Senegal se zibakikare, imigwi nka za Libya za Egypt tumenyere ko zishobora kuba zishika kure ziseze gwakikare. Bagiye tubona iterambere n'ibintu byinshi byagerera marka intwaro ya Motsepe, aho ndavuga nko ku bintu bitandukanye, nko kubona igihugu cya Maroc muri 2022 cyashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma cy'igikombe cy'isi, ni bwa mbere mu mateka cyo kubona igihugu gishika mu bibanza. Tubona n'ibihugu bitatu bishobora kuba muri bine byasigukiye mu Ghana Afrika mu gikombe cy'isi, bishobora gushika mu nkino zo gukurakuranamo. Ndavuga zino nkino za kimwe cya munani gishiri cyanyuma cy'igikombe cy'isi, ni ibintu abantu benshi batari biteguriye, ariko byagiye bizana byerekana yuko ku ntwaro ya Motsepe no kuva mu mwaka wa 2021 atanga gutwara hagiye haraba impinduka zitandukanye zerekana yuko itambiko byaza n'ibintu byinshi kuvuga byinshi, ariko twavuga ko by'ukuri intwaro ya Motsepe hari ukuntu yamaze kuba yishikira mu mitima y'Abanyafrika bose, ku buryo no kuba hajya kwitoza habura abantu baza kumukonkiransa ngo bahangane nawe, kubera ko babona yuko Afrika icyizere n'Abanyafrika muri rusange. Murakoze. Shuti muduteze amatwi, mbere y'uko dusezeranaho tubabwire ko umunyakanada Ariel Kayabaga ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, uyu akaba ari depite mu nteko ishinga amategeko ya Canada, aho ahagarariye umujyi wa London Ontario, aho ni muri leta ya Ontario, yashyizwe muri leta nshya ya minisitiri w'intebe mushya wa Canada Mark Carney. Uyu Ariel Kayabaga akaba ashinzwe ibikorwa bya guverinoma ndetse n'ibijyanye no guteza imbere demokarasi. Uyu akaba yatangajwe mu baminisitiri bashya bagize guverinoma ya Mark Carney warahiye uyu munsi, asimbuye kuri uwo mwanya Justin Trudeau weguye kuri uwo mwanya mu kwezi kwa mbere, ubwo yavugaga ko yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse no ku buyobozi bw'ishyaka ry'aba liberali. Aho kandi muri Canada uyu munsi hasojwe inama y'abaminisitiri bagize ibihugu 7 bikize cyane ku isi. Muri iyo nama mu myanzuro bafatiyemo basabye ko intambara ihagarara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cya Sudani. Muri Kongo bakaba basabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo, ndetse banasaba impande zombi guhagarika gufasha imitwe irwanya ubutegetsi irimo umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Aha nshuti mwarimu duteze amatwi, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza kandi mugire weekend nziza.